page yambe ni mauvo makonete unyivani wande motoi ya Tanzania ola wambi ya mwandoni wa sao mweke koni cha umonde ilani uo isesi ya ukoni akura siyo bingwa wa nabala indi Tanzania milioni meongwa tatu na mwanza meikwati wa kuhona kura na indi ni unyivani ola wekumbele tue ni uya mwingi enendi maito ya kana maendeto kuhona kura mena uya mabindi tie nundu kumana na utongoi wa President Samia Suluhu ulaindi withitwe yoneka ni amweto unutongosia na kithui kumela wosie utongoi kumakula wa President Murutia John Pombe Magufuli kwa mwakani wa ngilile na miongolene mwe na indi ni watu waneka Tanzania ikedhiwa na isa kuwa kwa windayambe President wa Mondomoka na indi mavuasima ndini wa page ya kana na ya katano kikiuka kabindani kala President Samia ukonekana vini ya tongo yela nene ngale kwa ulei Tundu Lissu ala manawiki na uvingi wanza wa onyuvani usun kulikana kana chama cha Chadema kilani cho chama kinene changale kwa ulei ndisia Tanzania kitongwe weni Tundu Lissu indi kiaviki na kwiki ya saila ita wa code of conduct kana unu make kuwana mekalele vindani ya onyuvani mwaini wakana na maviki yo vingi wanza kila kingi Tundu Lissu na kena na viki ya na ukiliwanika na okiti kivila kiuti na wakwila na vingu yetwe kuwani ya kodhi uwadhukanu na serikali ya Ndesu na indi na ke asia kana ndeti kila kuma kolokoloni na tina wakwila ikuwani yuwa na betangiwe asakana uma modhenyani wa omundi Tanzania mamina kukuna kura na hindi ni mauvo tuida tuyati ya na kukuwete andini wa vilingi wa mauvo tuona unduindi unjivaniusu uende yete dini mawa page yambe ya Daily Nation mauvo alama angemanenge tuwa uitobe wisaba wandeke ila inabalukile iyo naondeke nini ya akuwa 10 na hindi ni ya kambuni wa Mombasa ya safari na inakuite akuwa 10 na pilot wa wala ndema na tiwe nidhayu kisioni cha Viongwani county ya Kwale na hii nimetoka na manaendete Kwale maendete Amboseli na Masai Mara kwelo la indi namo na nivo ndekesuyo inavikia na waluka na balawo tuya kana na nani makumandi ya agari na eleni makumandi ya German na indi pilot ni mu Kenya Pindino wa page ya keli mauvo alama ningeto uito mauvo miaseka na muvea wa mituo na kukutana na ulosa ni EACC ni mawiki na posa ingi kitheka cha kina lato wa bilion ili ndono nyanya kila kiotu ya kana koti ni wa nengete ula wa ibindani mwe minisa Joseph Kamodho na indi EACC ni minie na posa kitheka kiuingi na wakuitha koti wa minie na kutueka na anengiwe kitheka kiu overbukanu na miao mavu wangeni wa page ya keli mavu miasekana laisi luloga mbatuma kumandi ya Iran maneki wembeni mena ndawasi ya kumila siya dho wake manza cha bilion na nandono ile ukangani wa Indian Ocean ni mavikie na kulea mondolama na nengiwe abikie na kumali la kithio mocho isina wakwila indi ananenganiwe ni mubea wa ita wandi ya US itasia kiwoni na indi miaseka nama ina muikiyo na kila ukwaliula na ni mavikie na usiwa na balama meikwati wa kusiokethia ingi kotini kwa matukue 18 mwini tuendete wa 11 maivikia usiwa ukunikili mbeange uende yete dini wa page ya kalatu ni mauvo makonetie ula sister wa kanisa wa Katoliki Caroline Kanjiro kumakuya county ya Meru la wakona nitwe na kuwa sister wangi Anselmina Karimi na indi novikia na uvetangi wa ikwani yu na yu etwe kangosi ya serikali nundo vetu ya kana vaino kusi wananiti kana ni wawa wa iye sister sungi na kwao eithe wa yu etwe kangosi ya serikali ndini wa ikwani yu mavuwa maringe tuwa uitondini wa page ya karatu ni mavuwa makoneti ya minisa muveani wa Kisomo Julius Ogamba na indi aseka na serikali ndi isa kuibia wanango ulawe wa ituwa iwana amaniwa maskulu ni na indi anenie kia bikite skulu ni wa imana wa Litain na wala wa isye kana amaniwa maskulu osu
ngili mwana manana ni mume kuungamia wanango ula unakusiwe skulu nisu na indi valana mo asi skulu nisu maende kotini kuleana na ilovila mekwende kama ive kila musi yaende kakuwe mbe wa slingi ngili miongwena na kenda. Dino wapiji akana nivo baende mauvo wasu maunyivani wa Tanzania na vala indi President Samia Suluhu ukikwati wa kusinda ingi nundu wa kwitha yone kasi ite atetiangelama na inavina na indi tikwa sakanani wo kwitha wa eweka ndini wethangu ya ukunia kura alame ithi wa ndini wethangu ya ukunia kura ni vamwe nake Samia Suluhu Hassan wa chama cha CCM kana chama cha mapinduzi pe Ngombo Samandito Ngombo wa chama cha CUF bena kunje Ngombale Mwiru wa chama cha AFP Costa Kibonde wa chama Makini Hassan Halmas wa chama cha NRA Doyo Hassan Doyo wa chama cha NLD Abdalla Kadege wa UPDP Majaliwa Chara wa SAU David Mwainjo Njele wa chama cha CCK kana chama cha kazi Mazrui Alfdan wa chama cha UMD Wilson Elias Mulumbe wa ADC Haji Hamisi wa chama cha NCCR Mangeuzi Salum Mwalimu wa chama cha Umma Saumu Hussein Rashid wa chama cha UDP Eustace Batina Rwamungira wa chama cha TLP Abdul Juma Muluya wa DP na George Busungu wa chama cha Ada Tadea. Indi asu ni alangi methi wa mayukiti ya kivila cha president unyivanini ulawende ya muthinyani wa omundi na indi tuithithanguni ya katana mwavuasu na maende yena balale teima kisia enendi meutula President Samia Suluhu mutima yase kana ndethi twe ailikilela polls kana kura sia mawoni kuona nyakana niwe utongoetie kwa nguma. Ithangu ni alonda tu mauvomia sekana wendekethio wa president wa kwithwa na kinandu cha maendeleo kimyako tamalelo katiwa sindu ingi nikitona kwikumbelwa nisi kuyana na undu miao ilie na ingi kuongela makuani la Kenya yinamo kwa oyu na indi oithanguni ya thamba tu ni mauvomia na nyakana kaunti ya Baringo ni ambio kwa tamatunda tina wa Gideon Moi kwetikila kuthukumana na President William Ruto na bala kwa muthinyani wa hiyo President wa dhanie sindu mbingi ila ovani kwika kauntini isu ya Baringo. Ithanguni ya Mwanza ni mauvoma eletie undu nendi makenya onangi makuma ndesi anza maendeye na utambuka kuwa ya kango ka Jaramongi kanamusi kwa Jaramongi na kuyamala kabuleni ka Murutia Raila Odinga ula indi unaimutongoi wa chama cha ODM na vindani mwe wa Prime Minister wa ndia Kenya na indi wetu ya kana paimondongi wa iku Raila uende na kwikwa kuona niya indi ndo ingi undumanda inabatana ke na mono utongoini wake uteti. Kwithanguni ya Mwanza ni mauvoma konetie Junet Mohamed muyumbe wa Suna East ulonwelesekana anabangilia kukomana na Raila Odinga kwi matuwe 13 mwaini uwe 10 kuyandi ya Dubai na indi Raila atiwani thayo mwenomwe mbe wa kukomania ku Dubai mavangithitie na indi yasekana ni kindu kinaitie ukono munene kwa Thanguni ya nyanya ni mauvoma konetie Senator Oburu Oginga ulaindi unanengelelwe utongoi wa chama cha ODM na indi mauvoma maeletie undu indi wende na kuthioka au komana na tongoi mekiwathokanio kwikithia kana chama kiu ni chaendea na kuungama kwa ulumu kavindani ka wosie utongoi. Dino wa page 10 ya Daily Nation ni mauvoma konetie Minister Muveni wa Uiti Aden Duale na ula umisi okanyo kwi ene masibitale na muna private na ya siake wa sibitale wa kunwende na kuandikithia ikumbinge sia mwaito alame utetheka na siana sia tokenge
eba ikoni siende na kuangeleka license yaku ndwithe wa yetikilwa kumirinio hospitali waku no ithe wa wibikia na kobingwa na indi kolwe nene ni yoni chao ila kitu wanaida keichangia kiu niyo udhuko miote ya motio ni marakitali mate yani ye kanani chao na indi tuetelele tuigwe kuma kwa yani hospitali ya su ondome usongia itambia juu ya minisa muveni uwa uiti Aden Duale. Dino wa page ya 10 ili nivoe mauvoko ulikuma koneti ende kesu inavalukile kuya kwale na yati ando 11 mate dhayo na nyame makumandi ya agari eleme kumandi ya German na indi omwe emu Kenya ulani we unai pilot na indi metoka kana manaumite kwale maendete kisioni cha kichwa tembo kuya Masai Mara na indi nundu wanzeve kuitha itenzio tuweka kanani we na bingi siendeke su na bikia na uvaluka kwe mwendoni wasa ili nateka miongo na 5 siya wa Afrika igumiloni wa sua. Katulika umundi ka Daily Nation kendini wa page ya 15 na hindi kakoneti chama cha ODM hundu benda mokito ukano na hindi na ndwele maende na ubaka langi umwe akwete mukebe wa langi wina yellow na weki ite mgwa ya orange na kola ni ya yellow na hindi na ke uungi ukwete brush ende na ubaka na ni kuona ni hindi mwaneko ula uende katikati wa mwene kivila wa chama cha ODM Landis Wanga na mwandiki mwenene wa chama Edwin Sifuna. Ya chama ni kisa kuende na kuungama na ulumu tondo kena ile ungua morotia Raila Odinga. Hili dhango ya The Standard mauvola manenge to wito no mauvo makonetie unyuvani usuandi ya Tanzania na vala indi mauvo maitie Samia versus Suluhu nowe ono sinda na anu ndoa kwitha atongo imaulei alama naoneka mena vina kiureti ondema na vikie na uvinge wanza wa unyuvanisu ula indi sisi yao kuna kura yandu ya mwandoni wasa umwe siya kiokoni cha umundi na Tanzania meikwatiwa indi kosa kuwa atongo imianani kivathukanio. Dino wa page ya keli ni mauvo mea wetakana yu ya nosio kiengi kwa asiye alimo yoloa mutiani wa grade ya kenda ula uende na kwekwa faito ya kana mutiani unotoa na utonga usindani ula tunakusi ya ibindani ya KCPE mundu kwa oyuk asiye amanibwa meidwa maisembanya na kuosa mnyana la yibo ndini wa senior school na indi kuilikana kana ila CBE inokie dinabe tangi ngewesu ya kutwika vya lame kitenesa ni mama ile to school ilansio na indi maskulu masio kama anwe iwango ningi na indi wetu kanao na siembe anyu ni watu wanaida na masindano asu ma amaniwa indi dini wakosa kuwa skuli la meidi wa mailika. Dino wa page ya keli wa mavuangi manengeto wito mesekana President William Ruto no balokete muno dini wa mawadho make makwaka masilanga maulika kiwuo miaka 3 kuma alika utongo ine. Dino wa page ya kalatu ni mavoma koneti mwaitu mwa kuitwa Jane Wangari ulonu kulia silikali indi imotethesie mwana wake Ruben Ndungu awiki ya kuma kauni ula uende ya kuya Russia ni kati wa Kenya ala meweto kanani maindie kulikilila kausu makengetwe indi maendete mauyani yangi kanwangi meitu maendete kauni usu na indi ya siya atethewe mwana wake awiki ya na usioka na indi maumite kisioni cha Bahati kuya kaunti ya Nakuru. Dhini wa page ya kanani mauvo makonetie isisimo yende yete ya kunengane midhinsio kwa tongo ya lama ungamite demokrasia na hindi vibisa wa Gideon Moi ayosa mudhinsio kondua idhe wa kimurutia President Daniel Moi na hindi ni mudhinsio wa Akufo-Addo Africa Democracy Award na hindi ndini wa kikalokiu tongo ikivaluka ni manene ye yuluwa kuende na kosese ya demokrasia va Kenya na hindi atongo imayasia kanandi mutu ya Uganda Tanzania undumana va Kenya ne vailite otongo kwa kwate ya miao ondo vailite.
Dhiwa page ya thandatu nivo waendete mavua suma unyuvani wa Tanzania bajua kana ene ndia ingi maendete unyuvani ni usume na wia itinawokusi ya kila indi President Samia Suluhu ikite kumela wasio tongoi na indi mavua suma maende yedha ngoni ya mwonza bajua kana kuma Samia Suluhu o sileleo tongoi hando miongo nyana dhatu ni maviki na utekwa nyara na aingemo maisi wevala mai na indi unukiana na ngwatani ya Teteima Makuani ya Tanganyika Law Society. Dhiwa page ya nyanya ni mavuo maile chini chao kila kina tumiendeke su ivaluka ku ya kwale na kutia ndo 11 tena dhayo na indi vetuwe kana ni nzebe niwe na imbingi na ya vingi sa indi ndeke su na ya vikia na kuvaluka. Dhiwa page ya kenda ni mavuo measia kana Musilima na Makuani Martha Koome ni wolotile kikalo cha Silima Makuani ya tatu Eric Ogola, Hilary Chemitei na Patricia Nyaundi indi kwithikisia ikuani dhila idhakitwe kotini su wa Supreme ni Katiba Institute mailiana na kwiki wakwake na ndo cha NGCDF ndini wa katiba ka Kenya maende na uthingilela kana ni uvathukanu na miao nundu wa kwitha ayumbe mayailite kwithiwa na kinandu cha maendeyo. Dhiwa page ya 10 nivo mavua suma koneti andu asitha tumaneki wembeni kuma ndia Iran mena ndawasya kumila siya kimanza cha bilion ili ndono nyanya kana bilion nyanya ndono ili 8.2 billion na hindi wentoya kanani male ile munlame manama mbe wa kumali ulila kithio mokotini mayase kana maina muikiyo na kenu ndu wa kuitha nuko na nitwe na itasia kiwoni siandi ya Amerika. Idhanguni yeye 10 ni mavomea sekana silikali ni ambie na kunengane ile minute na kumanikana ila ya umbuiwe kisioni cha Shakaola ni ambie onengano indi kwi andomamusi ni kana evikie kuthikwa kwanzia ila ya ilite. Katuni ka The Standard kama nyani wamondike ndiri mwa page ya 12 na indi kakonetie onyuvani usu wandi motoi ya Tanzania kasoleto indi President aikuna kura na indi kwa hatui maito mandi ya Tanzania tuemendea kukwa isi onyuvani nesa kwanzia ya mugo na kila cha bata indi ni kusakuwa motongo yula meona ailite kustwa ndiyo nambe na indi kicho kimadhanguni kwa ni cha umundi kwa tedhangu ilo kwenda ni kana uisome kwa uliku ndoka dhibasa ni tusiokethe itina mweni witu kwa ni cha umundi tunanisia yulu wa maundo makonetie uimi nyenita wa Robert Matuko.